Donald Trump je kot največji uspeh v prvem letu mandata izpostavil konec lanskega leta potrjeno davčno reformo, ki naj bi prinesla davčno razbremenitev za srednji razred in manjša podjetja. Omenil je tudi odpravo regulacij ter konec vojne proti ameriški energiji in čistemu premogu. Po Trumpovih besedah je tudi konec za Ameriko nepravične zunanje trgovine. America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies, our jobs, and our wealth. Our nation has lost its wealth, but we're getting it back so fast. The era of economic surrender is totally over. From now on, we expect trading relationships to be fair and, very importantly, reciprocal. Trump si je pripisal tudi zasluge za lepšo gospodarsko sliko Združenih držav Amerike. Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone. After years and years of wage stagnation, we are finally seeing rising wages. Unemployment claims have hit a 45-year low. And something I'm very proud of, African-American unemployment stands at the lowest rate ever recorded. Predsednik je spregovoril tudi o novi politiki priseljevanja. Izrazil je prepričanje, da je ta osredotočena na najboljši interes ameriških delavcev in ameriških družin. Under the current broken system, a single immigrant can bring in virtually unlimited numbers of distant relatives. Under our plan, we focus on the immediate family by limiting sponsorships to spouses and minor children. Ameriški predsednik se je dotaknil tudi zunanje politike in izpostavil, da si ZDA znova pridobivajo moč in ugled v svetu. Velik del govora je namenil tudi Severni Koreji in zagotovil, da ne bo dovolil, da bi njeno jedrsko orožje doseglo ZDA. Je pa s svojim govorom razočaral Kitajsko, ki želi, da bi jo Trump dojemal kot partnerico, ne kot rivala. 历史和现实都已经表明，合作是中美双方唯一正确的选择，共赢才能通向美好的未来。我们希望美方呢摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确的看待中国和中美关系，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系健康稳定发展。 Trumpov nagovor so sicer večkrat prekinili vzkliki neodobravanja, predvsem iz strani demokratov, ki Trumpu očitajo dajanje praznih obljub in uporabo zanj značilne sovražne retorike.